I ako time počnemo da se onako zanimamo, molitveno, pokajnički se bavimo, Gospod će itekako pomoći. I do promjena će doći da sila je u nama, spremna, zapeta, samo traži našu pažnju. Traži pažnju, da se, što bi rekli to, umno oko, umni pogled, sretne sa pogledom onoga koji je u nama. Kao danas Zakej, što se sreo sa Gospodom, tako, pa kad su mi se pogledi sreli, onda, desi se, dođe spasenje domu, tako i mi, ako malo tihujući. Moramo da odvojimo malo vremena, je tako? Ne možemo u onim kratkim intervalima, onaj intermezzo, sekund, dvije, ne može se tu desiti. Može možda ljuda, pa poslije u nekakvim periodima oporavka da probamo nešto da se stavimo, ali ne možeš ti tu. Treba malo zbiljnije vrijeme, komad vremena da malo tihuješ, da odćutiš, da se sjetiš imena Božijeg i da sebe u tom imenu nađeš i prepoznaš. A kroz to da vidiš da si čovječe ti neko sasvim drugi u odnosu na ono što su ti demoni i demonske nauke nametali.